Od majskih poplava porodica Simić iz Velikih Srljana sa 5 dece živi kod prijatelja i rođaka. Ova elementarna nepogoda bila je fatalna za trošnu kuću koja je već u nekoliko navrata oštećena. Dobijenu belu tehniku Simići će takođe preneti kod rodbine dok ne obezbede sebi novi dom. A oni su jedna od porodica koja je aplicirala i za projekat izgradnje novih kuća fondacije HELP. Stradalo je prilikom bombardovanja, požar je bio, bila je i poplava pre toga i ova sa zadnja poplava nas je dokrajčila, što se kaže. Vidite sami da gotovo ništa nije ostalo od kuće, unutra sve što smo imali izgubili smo. Šta da kažem, mogu samo da se zahvalim ovim ljudima za ovu pomoć organizaciji Srbi za Srbe i naravno kompaniju Elsis što nam je omogućila da dobijemo ove uređaje. Ključnu pomoć pri selekciji najprioritetnijih domaćinstava pružilo je Udruženje žena Kolubarskog okruga. Zaista smo obišli veliki broj domaćinstava, oni su imali tu kategorizaciju da se pomogne porodicama sa decom, sa 2 i više maloletne dece ili sa bebama novorođenčadima i zaista onako pomoć je stigla vrlo brzo, za 7 dana su se organizovali, stigli, evo sada dijelimo ljudima. Mislim da po ljudima koji su dobili ovu pomoć vidim koliko su stvarno zadovoljni i sretni. Uz pomoć humanitarnog udruženja Srbi za Srbe, belu tehniku čiji je glavni donator firma Elsis dobit će 36 porodica, pre svega sa maloletnom decom. Pre svega naša pomoć se ogleda u nabavci bele tehnike, znači osnovno 4 aparata potrebno za svako domaćinstvo, frižider, šporet, veš mašina i zamrzivač. I to će u zavisnosti neki od tih aparata biti podeljeni u ovih 36 domaćinstava. Što se tiče ostatka akcija naše organizacije, ovo je već 7. opština u kojoj smo pomogli. Uskoro krećemo i na području Republike Srpske koja je isto jako puno stradala. Do sada smo pomogli oko 250 porodica u ovoj akciji pomoći bele tehnike i nadamo se da ćemo u narednom periodu uspeti da okupimo pre svega naše ljude iz dijaspore koji možda i najviše pomažu, da kako bi se pomoć što više prosledila ovde u Srbiji i Republici Srpskoj. Humanitarne aktivnosti ovakvog tipa Udruženje žena Kolubarskog okruga nastavit će i u narednom periodu. Trenutno preko 40 volontera sanira štetu na najugroženijim objektima u ovoj mesnoj zajednici, kako bi im se obezbedili najosnovniji uslovi za život.